Iti napalabas, impaypayso ni Chona tinang suspendi ka ni Elisa. Gapu iti panang paawid ti inana, iti pinag-overtime na ritoy. Gapu iti dayta, nagbiro kadagos ni Criselda iti trabaho, amabalin aserkan ti anak na. Nakabiro ka ito'y, kat siraragsak aragawid iti balayda, anang ipadamag kan ni Elisa. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela arapaulwan. Si iti barokong. Sapay lang kumata makastragak tumatlang iti trabaho, Lolo. Apaw, sumapul ka laengen iti sabali at trabaho. Lolo, sana kas ka rin na tegsapol iti sabali a pagtrabahuan. Anak, addan na biro kat apang isarkakken ka iti trabaho. Anya? Sa dino nanang? Kahera iti may sa pagtagilakwan ni Jay Mall. Anya? Wan anak, isunton ti pagaplayam asukat ti trabahom. Tiyak kayat, nana. Anya, tapay adi mo kayat. Kay kaya't kumadlang ti trabaho kay di opisina. Gamti pa nagbaling ko a kahera. Wan angam, sinuspindi na kan ni Chona. Sapay, all around ti trabahom. Urayk lang nga namalpas ti panang suspendi kanyak ni Ma'am Chona, nanang. San abali? Tama kabulan laeng mat. Sana nasaya at tinaramidyo kini Elisa, mami. Sana kapabor. Awan bibiyang ko, no pabor ka manuno saan, itinaramid ko. Joda, Turin. Payakas ka lang sinsinong bata si Mangpait. Dito anak mo, Victor. Diktaran na kiti aramidak, iti opisina. Isursuro na kitit. Sana kumamata makibiyang, nunain kalintagan na gitar aramidin nyo, mami. Huston! Awan ti karbe nga mga agsaw kanya kiti kasta. Anya gamin tinaramid mo, hali? Sinuspendek ni Elisa. Anya? Diyak kaya't ngamin ti panakibibiyang ti inana. Ha, pagibibiyangan na ti trabaho na iti opisina. Kasi tinaramid na iti rabi. Paikam-kamakam ko na gaya at trabaho ta kasapulan nga man niya tinaramid na. Maawatan nyo kuman ni Auntie Criselda. Kagap-kapulaang ni Elisa iti sakit. Amkan na mapasobyan. Iso adi na kayat ni ag-overtime. Oh! Di ko na akastoy. Diyay ko mismo nga trabaho ti agreklamo. Iso ko matimang ibaga iti kasta. Apay makibibiyang diyay nanarik nanaya tirik na ni Elisa. Hindi, mami. Maawatam ko man ni Criselda. Uri asino nga ina. Dapat patigkan kwa na ti salon at ti anak na. Ngimiti kwarta. Oh! No diyo ibabawi ti panang suspendiyo ka ni Elisa. Asino nga ti mang trabaho kadag iti ibagbagaya at trabaho ijay. Sika! Anya? Siyak. Wan! Tangay makibibiyang kamitla ka na yun nakasanalaing kalauna iti trabaho dito opisina. Sika, di mga ramid. Diyak kayat, mami. Anya, taapay, awan pa'y matiklase o. Sabay sa pakibibiyang lang nagtitrabaho ni Elisa. Ita, tano anyalap nagtungtong palan, titrabaho na, nagat na suspende. Sikan, tibang ituloy kadag iti saan nanalpas. Kasapulak na ijay. Mami, ad-damanan asan yung ibabawi ti panang suspendiyo kan ni Elisa. No aramidak dagitang ipatpatrabaho yo. Iso adyak kayat nga aramidan. Aniya! Hindi, Jonah. Hello, Jonah. Bagay mawag ka. Kaputa masurunak unay kada Victor Kenjurin. Anya man nantisan mo akinayat kadakwada. Nagtinulungan dak. Kaputi pa nang suspended ni Elisa. Anya. Talagang inaramid mo dayta.
Wen, diyan kaya ti panang sukon kan kuana ni Criselda yung opisina. Bakit bibiyang launay? Huh. Iso ti sana nakalpasan ni Elisa ka nagiti paperworks. Mas daok matking ka, Jonah. Yan mas dawak kada kiti mapaspasama kita. Tasyak pa iti pangyuman namin iti dayta. Ipay kastagyawan na. No dahil lang ti rason, asinuspindim ni Elisa iti trabaho na. Panagunat, saan anaing kalintigan ti naramido? May sakamot. Oh. Uray siga? Saan ka nga umanamong itinaramid ko? May sakamot ang makibibiyang. Lading itikmat no, naibagak ti kasadyay. Tapay ngamin asyak ti pangibagamit ti dayta abanag. Nusan mo akayat adeng gente may bagak. Sanak nga awagan. Kensan mo nga ibagbaga da kita kanya. Nalawag ka di, John. Maragsakan ti anak ko. Nga da sa bali apang isarkak kumakan ko na at trabaho. Di naman kayat. Ni Victor, umawawag. Hello, Victor. Hello, Criselda. Kumusta ni Lisa? Anyay dati obrain na ta sinuspindi ti asawa. Aday ti kwarto na. Inukag na dagiti gamit na ngagpinta. Takayat na sublian ti hilig na iti artwork. Anya? Mahilig ni Elisa iti artwork? Wen, nalaing ngagpinta ken agdrawing ti anak ko, Victor. Kinagpayso na. Ado dagiti iduldulan na nga obra na. Kumakat i-display na iti balayo dagiti nga artwork na, Criselda. Adanto kano tiyempo nga irwar na amin dagiti artwork na. Kat mabuyan to kano. Ato gayam ti talent ti anak mo? Saan ko matapaglastog? Ngam, talaga anasirib ti anak ko, Victor. Punay kat kaminin ti panang suspindi ti asawa ken kuara. Sana bali. Oray kat adan na sa pulak apang isarkak ken kuana sa bali at trabaho. Anya? I-apply mo iti sa balya trabaho ti anak mo? Wen, naawat paikit din iti kunkunak at trabaho apang isarkak ken kuana. Tilangan yan nugot na ti or-orayak, tapno makapangrugin. Jorin, iho. Apay, Daddy. Anya ti damag. Nagdardaras kayo ngayon masinag kanya. Imawag ka ni Criselda. Kit adan amwak ang mabalin adi mo magusto at iho. Anya dayta, Daddy. Naisapulan kanun ni Criselda sa balya pagtrabahuan ni Elisa. Anya? Saan naman balin dayta? Saan ba't nginikat ni Mami? Sinuspindi na lang. Agore kayo. Inawat ka din ni Elisa tayo at trabaho? Saan ka no pa'y may kit di iho? Ngam ti kuna ni Criselda. Saan na ngayon gaan ti anak na? Aging ganang han na nga awatin tayo at trabaho. Kasaritak tumanan ni Mami. Naskan nga ibabawi ng ti panang suspindi na ka ni Elisa. Tapno sana mapukawan ni tinalaing empleyado. Talaga dakkel apukaw ni Mami ni Elisa. Nukas pangarigan taawaten na jay-jaya itaabaro nga agur-uray ken kuana trabaho. Ateta, nalpasan.
Nagpintasan ti outcome na tinapanunot ko nga obra. May saan na dungo nga ina. Amang paspasuso iti anak na. Ngam iti sa kaanan ti ubing, katatamat ulag anak nga. Nupay iti ulwanan na. Kat adamat na kasagad alampara. Amang ranyag ti lulunan ti anak na. Elisa, anak. Aday may abisitam. Suway sardeng mo pa'y lang, dayta. Asino, nanang? Ni Jorin. Sige, Ingkan sangwan, anak. Takayat nakakano ang makasarita. wan nanang. Agyamanak ta sinangonak mo't lang, Elisa. Kuna ni nanang mo, nga madama nga artwork mo. Wan Jurin. Awan nga minteraramidat. Iso nga, inwar ko man ang dagiti gamit ko iti panagpinta. Iso nga, adaman ang madama nga artwork ko. Jack lang pagarop. Alalain kagayam iti panagpinta. Sika ha. Di mo ibagbagaan na laingak. Tawan pa'y mat nakitam ka dagiti artwork ko. Mabalin nga rod, akitaan ti madamang ipinpintam. Ay, kilagpay so na. Nalpasan, Jurin. Apag iso malpas ko itay sumrak ni nanang iti silad nga ayan kong agpimpinta. Mabalin na kitaan. Tanong makustwak. Gatangak langan. Anya? Sige, umay ka nga rod. Ta ipakitagtan ka ti obrak. Barang no magustuham. Honey, sa dino tinapanan ni Jorin. Tiamo kat umay di opisina itay bigat. Yung saan mo ta nagpakpakita? Ha? Ay, kuhani. Yak amo man yung tinagturuan na. Tay-tay nakapangal daw, kat rimwar mo tali nagpakpakada. No ka, ano pa ka sa pula kaya opisina, isumot ti saan na ayo umay? Ibabawim nga minin ti panang suspindim kini Elisa, honey. Si Kamer lang ti marigatan. No di mo ibabawi ti suspensyon na. Panunutek pa eh. Ti pagsayaatan ti kumpanya ti panunutem, honey. Isu adi mo kumabaybayagen tag desisyon. Wow! Nagpintas. Agyaman ak no magustom mat lang ti obrak, Jurin. Apay nga, adda uleg anak nga. Iti sa kaanan ti ubing nga impintam. Iladawan day ta nga ulag ti kinadakas. Kat or-orayan na ti panagdakkel ti ubing, tasanan to sulisugan, wano isungsong kadagiti kinadakas. Anya nga rod ti kayat asawan ti lampara, nga igem ti ina amang lawag iti lulunan ti ubing. Tilampara, kat iladawan na ti ina amang silaw iti anak na. Tapnosan ang maitibkol iti anyaman a kinatakas. Nalaing ka amang iladawan ka na iti ubram. Nasirib ka. Makunak anagasat ka. Taado ti talent mo. Siga, napalalo unayan ti panangitayaw mo kanyak. Tako na da ati nalabas a panangitayaw, kat nalimad-mat a panaguyaw. Kasta? Naglokon. San mat gaya manasaya ti sobra panagidayaw no kasta. Talaga? Ang
Pudnot ibagbagak Elisa. Talaga anak kapimpintas to'y obram. Kahit ko agatangan. Anya? Manot ibayad na, tagatangag. Ha? Kwa? No si ka? Uray jak ilako. Inya? Una yan. Kurso nadak pa imot nga rod da ito eh. Yan, sana bale. Tintulangan pangilakwam ti paggatangak. Awan ti pangilakwa kiti daytoy. Ngam, no kurso na dam. Irigalo klatan kan ka, Jorin. Ha? Pagpaiso? Wan. Alam ton dayto yung artwork ko, ha? Nagyaman na ka. Angam, sana mabalin nga alaaklatan no awan ti isukat ko ken ka. Irigalok nga rod kan ka daytoy. Apay, di mo kaya tasagutan ka? Apa ikit din na kayat. Agyaman at unay Sige. Alam ton dayto yung artwork ko inton agawit ka. Wan gayam. Kuna ni nanang itay nga, adda ka no ipagam kanyak. Anya day chay, Churin? Kwa? Nadamag ko. Nga dan agur uray asabali a pagtrabahoan. So ngay mayak, takayat ka akasarita. Umay ko ibaga. Asan mo ko mga awatan day jay? Anya? Ijay ka kumalatan opisina ni mami nga trabaho. Sinuspendedak ni ma'am. Kasaritak tumanan inton sumangpetak. Sana kagsardang. Aging nga itidyak makumbinser ni mami na ibabawi ng tipa ng suspindi nakin ka. Le, jay matlugan ni Jorin jay naggapo dito'y balay, anak ko. Wan tatang, kinasarita na ni Elisa. Anya aya timbagana, iti anak mo. Kinasarita na. Ano mabalin? Saan nga umakar iti pagtrabahuan na? Anya? Kasaok ko maitay ni Jorin. Gaputay ti dayjay nga imbagana ka ni Elisa. Ngam kaklang nga mabainan. Iso nagtapelak tatang. Nasasaya at di ka nagsaaw. No di mo nasair, tirik dala. Kuna namat kit di, akasarita ng tumanan ni mami na. Tapno pagsubliat na ni Elisa. Ay, nasaya at kasta. Ngam, denggan nga ta ni Chona, ti anak na tata. Anak ko, ang kararagta iti Diyos. Taparang no denggan na ni Jorin. Sa bagay, awan imposible iti Diyos. Basta napasnak ti panagdawat tayo kan kuana. Masapol ang makasubli ni Elisa iti opisina ni Jonah. Ibagak lo ni Victor alawlawagan na ti panono ti asawa na. Sana mabalin amarakrak na kiti plano. Ni Victor. Hello, Victor. Hello, Dominic. Agyaman na ta sinong bata matagos ti awag ko. Abay nga mawag ka. Ayan mo ita. Adda ka ka di tatalyerio. Adak ti tourist house me, pare. Anya? Abay nga adda ka dita. Nagpakalapak kami kalagi ni tao. Kahit ado tinaalada mas pare. Iso ginawagan ka. Nakayat ko ngagsangot ang aginom ka nagpulutan. O sige. Umayag pare. Umay katang gayan na iso ti kayat mo. Ayaman pare. Umay ayon latta kanyak tinapintas agundaway.
Awan na pulos, di mayo ni tinaramid ka pa ng suspendi kini Elisa. Talaga nga taabit to, tinagbali na pangadin ko. Pues, nubidot ti pangadin ko. Pagsubliak ni Elisa iti trabaho na. Tiyak ba't maawatan diriknak? Masurunak. Kani Elisa. Namasyanak ba't kakwana? Ang absa na rin ba nga masyanak iti anak ni Criselda? Awan ti rason tam na masyanak kani Elisa. Narugya ko ti plano ko. Amok, saan na may waksi ni Victor ti panagayat na kini Criselda? Wes, anak ni Criselda ni Elisa. Iso nga isaksakit na. Kaputa ay ayatan na pailang ni Criselda. Wes, tingarod anak ni Criselda. Ti pangipapasak iti sakit tinakam ko kadakwada. Andan ito rin. Nagkapuan na nga ta. Mami? Oh. Iho. Panya day tabit-bit mo. Sa dino din nagkapuam. Apay nga itakala sumagpat. Dinamag ko kinidadim no sa dino tinapanam ngam sanda nga mo. Saan ka ba't gaya man nagpakpakada? Sorry, no sana ka nakapagpakada itay ka ni Daddy. Nagkapuam? Ibagak nga ta. Oh, apay di kag sao? Anya databit-bit mo? Ha? May sa nga artwork, Mami. Artwork? Kita man. Otoy, kita nyo. Nakapimpintas a painting. Latawat tibay sa ngayon na amang paspasuso iti anak na. Iti anak ko. Iti anak ko. Mami? Apay nga gulo kayo mo namang mat-mat-mat iti day ka painting. Anya tinakasair itirik nayo iti day nga obra. Tapay nagluwa kayo. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.